Hakajing persang ke sarkar jela ban yalek persya yau drugs bat ban pentamai ya kajing em jong ki brio ki balang ngop hau new jingdi ka kenhun jang drug reduction elimination and action mission ka dream mission hapo kajing alam uba Francis Karshiyeng mission director haka laitre uleber arja arpusan haka sien ka baningkong kalalum lalang ya ki kemegi pa ki badon ya ki khon ki balang ngop hau new jingdi bosnio ban yap mer jing mot halor ka ni kamat Hakani kejialang lawan ban ai jihikai dak Dr. Rika Lamarin na Manbha Foundation na lor kiwe hakabala la ban sakhi ya kejingwan yishim banta da kilong yeng ki bana keleng ki district. Habakran sekilat pathai kubor uba Francis ulaong bau drugs kta tang ya ki bangop henry ukta ru ya kalong yeng longsam bat kumta lingba kani kejialang kalong ru kum kalat ban peni syak ikme ki kpa bakim dei ban ngodu mansiem habaki mat ya kani kejing halaki yeng kisam. Nalor kata ulaong ru babon kikmi kikpa ki tieng ban mi syakmat ban pen pau ya kini gijing namar kajing le ran bat kumta ulaong bakim dai ban sngo kumta henry ki dai ban mi syakmat ban pen sngo namar ba ka sarkar kadon kilat ban ai jing rap ti kani ka sinjam ko ban kong mangila fa ya kini ki kmi kpa magi kwa ban discuss ki kamtam ni kwa ban ai support na kalin government ni kwa ban ai support ki agnu kom ni la ban ai support ki agnu kom ni la ban ai la ki te bat kamtam ya kani ka jing event ka ti pare ko stigmatization ni kwa ban pendam pendu noi kani te ngal khot iki mentah sni ban ki lawan ka tuan ni ki kmi pa ba ni kwa ban ya keren ki te kani ka ju upor ba khot nang counselors idon kami Dr. Rika Lamarin wa sama Manbha Foundation la ai ke jing kren kumno man klan ke jing mut ke jing perkhat ke jong ki ni ki kemi ki ba bat kani nganget kadi ke lesi kadi kesin meningkong ba ngi belum kum ni ke jing dalam tam nakalian ke surkar ni kwa man pi bagi kwa man ai support yang ini kaba kongsan kadi ban pen klan ya ka jing mut perkhat kani ka pi kamlong kuma ya pang sistem belum normal mereka ni addiction mereka jing pang kerni hau ni jing di drugs kakta mesti tang tu kena ya ka kena kakta ya ka long yen long sem barokhat te ni ang sutu ni na dream mission ni sutu ka jing jinjar ka jing kordet tu mi par te nakata-kata ni sakhat kena ni meeting ni kwa ai kata support kata ka jing arab kata ka jing kerjaan ni bakinir kinlok kinuksa pada ya kiwe ki kimi pa because ngangai bon ki kimi pa ni body jadi kingat kan ki problem kimdon jaka banle kim tip ilu ban kare ka dap da jing sule raja ni tingi kwa ban peni masurka ka don ban yarap ban support kani ka ngidang ya ki ya kani ka jing sang ngadang join mai mo ta ngidang ya wa ngidang ya le kibun ke issues ni habis le kamde batakil tanya kani ndai tak batakil punya le umnu banyak game ne umnu banyak ai suma ne umnu kabun ka issue pada banyak le ni ka way ka dei pa idi banyak game dia organize bi pulut shen ngin long training jo VDP bakini ke kerjaan ni kamu kompanya le tmai ni drugs banyak ndai nakaliang rehabilitation tu bi kamanya keren umno mengira increase na rakmen mengira tu ipi bagi don sangut ki brio ki groups ki la kloy man seng san pilih ki rajin ni de jing persang ke jungi menyekren ki brio ti ki yo men siam ti ki sangut ki partis ki lawan bagi kwa ban seng rehab centers bila segi duna kalau kini rehab centers telah dikenal dokumen bagi kita nakalian away pada kada sekalian ka awareness pada kami keren yang tentang awareness menurut you di mentang dengan persang banyak long meeting ki school ki college perkhoi ki principal college principals bagi yang keren kumlu ki kena ki intern bagi IMC bagi penyanyi ka awareness ki long ki ambassador apa ka school jadi bagi school bagi lah banyak keren banyak di sakoi kalian pada kalian bersenang bertau share dengan sebelum sakoi meeting pada khot kerja lang kising samla jom buat social ini khot meeting ini keren ini perkhat aku mau kom tidak banyak di kibun ki activities ini le
anu drugs balong jelai du DUA ba proses kerni du drop sang ni du hero kerni ketika ba kajing mak ba khrau ba tingginya persang ya si ini ya cakmat ba na kerben ba po arsenal itu ngan seperti ngin ka sorka ka seperti kisah pi ka ba penyai ka rehab ni kam nong penyai hospital te pri pang stom sup ki ai da wai dia kedon ki dokter ki dot ki ni rehab ngala alet ar lai li rehab center ngalai kedu makan ngesin meningkong ngai ka ba jenja ka penyai ya kam dei ka ba ka kam dei ka ba sup penyai ki ba nompang tu teng ki jumlah penyesya jumlah kami cuma kami kabalong problematik ba di inu ba nong penyai rehab dia kamu ke kam kraw ba ke kam ba kamsa di da kajing ai men sim jongi mentak lami te san tingi keman ba inya trei lambat ke sorka kan ai support kan service kan ke isu ba government bagi dia men ai full support di rehab kedua kom ngila le na kalian ke sorka kalau don lupa skim life war aja ke ai do ki bawan ki kena ki bawan na kalian ke PPL ke support ke but ya ki rehab so ni ai support but bun ki rehab ki ba ki kena abaduk you ki ai free treatment Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.